Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunashukuru Mungu mchana wa leo kwa ajili ya kutuhifadhi. Wiki ingine jema Bwana ametupea ili tukaingie katika maombi yetu ya siku ya leo. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya mvua. Umbali tumefika ni kwa ajili ya neema yake, kwa hivyo tunashukuru. Karibuni tena kwa neno lake mchana wa leo. Pamoja nami tunasoma katika kitabu cha Isaia, kifungu ni cha 38, mstari ni huo wa 5. Isaia kifungu cha 38, mstari ni huo wa 5. Biblia inasema hivi: Enenda ukamwambie Ezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi: nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Tuombeni. Baba Mungu uishie milele na milele, ni wakati mwema kama huu jioni ambao umetupia ili tukapate kusikia neno lako. Tumetulia ili ukanene nasi, Mwenyezi Mungu, kupitia kwa neno lako. Tenda, maana wewe ni Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Katika kifungu ambacho tumesoma, Biblia neno la Mungu linasema wakati huu ni wakati ambapo ukianza mstari wa kwanza Ezekia alikuwa mgonjwa. Na Biblia inasema ya kwamba wakati huu alipokuwa mgonjwa, Mungu akatuma nabii Isaia kwake. Na wakati huu Ezekia alikuwa mfalme. Kwa hivyo nabii Isaia akatumwa kwake. Akaambiwa ya kwamba enenda umwambie mtumishi wa Mungu ama mfalme Ezekia ya kwamba atapata kukufa ama atapata kuaga dunia. Kwa hivyo ajiandae na ambie watu wa nyumba yake ya kwamba atakufa. Na Biblia inasema wakati Ezekia alipopata huu ujumbe, Biblia inasema alifadhaika sana moyoni mwake, na akangeukia ukuta akamlilia Mungu, akakumbusha Mungu ile kazi amefanya miaka mingi, vile yeye amejipiana kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba Ezekia akalia sana, akamlilia Mwenyezi Mungu. Na alipomlilia, Biblia inasema ya kwamba unaposoma bado mstari wa 4, Mungu akiwa mbinguni akasikia haya maombi ya Ezekia, akasikia jinsi vile Hezekia alivyomlilia. Na verse 4 inasema ya kwamba ikawa neno la Bwana likamjia Isaia kusema, tena jambo la hapo mwanzo limemjia likamwambia, enda ukaambie Hezekia kwamba atakufa. Mara ya pili baada ya Hezekia kuomba, Hezekia kumlilia Mungu, neno la Mungu limemjia Isaia tena likamwambia kwamba enda tena kwa Hezekia ukamwambia kwamba, kulingana na mstari wa 5 vile tumesoma ya kwamba, enda umwambie Hezekia kwamba Bwana Mungu wa Daudi baba yako. Yani ni kumaanisha kwamba Mungu alisikia maombi, alisikia ndua zake Ezekia, na anamwambia kwamba ndio mwambie nimesikia maombi yake, nimesikia kilio chake, nimesikia jinsi vile alivyojipeana ili akapate kuomba kwangu, na nimepata kumwongeza miaka 15. Bwana Yesu asifiwe. Kuongezewa miaka 15 sio kitu rahisi. Hata saa hii waambiwa utaongezewa, na ulikuwa umetumiwa ujumbe waambiwe ya kwamba utakufa, na ulilie Mungu na uambiwe ya kwamba utaongezewa, utakuwa na furaha. Kwa hivyo nikiangalia kwa Ezekia ilikuwa furaha tele kwake. Kwa hivyo jioni ya leo nilikuwa nataka tusemezane juu ya ili neno ya kwamba kumlilia Mungu. Wapendwa, tunapomlilia Mungu katika ile hali uko ndani yake, Mungu anatenda. Unapomlilia Mungu kwa njia ya maombi, huyu Mungu anasikia. Unapomlilia huyu Mungu kwa njia ambayo ni ya kunyenyekea mbele zake, Biblia inasema huyu Mungu anasikia. Kwa hivyo ndio maana anasema ya kwamba asema hivi, nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako, na tazama nimeongeza siku zako zikawa siku miaka 15. Asubuhi ya leo, jioni ya leo, nataka kusema ya kwamba kanisa la Bwana, tunapomlilia huyu Mungu, Biblia inasema ya kwamba tunapomlilia ni Mungu mwaminifu, anasikia maombi yetu. Huyu Mungu, he has our cry. Unapomlilia anasikia. Na ndio maana unaposoma katika kitabu cha Exodus, wakati wana wa Israeli walipomlilia Mungu, Biblia inasema ya kwamba Mungu alisikia kilio chao, Mungu alisikia maombi yao. Na ndio maana alinena na mtumishi wake Musa akamwambia kwamba nimesikia. Chapter 3 ukianza unaona ya
kwamba anaita Musa, anamwambia nimeyasikia maombi ya wana wa Israeli, nimesikia kilio chao na nimeshuka ili kwamba nikapate kuwatoa katika nchi ya utumwa. Wapendwa, haijalishi umemlilia Mungu kwa muda gani, haijalishi umemlilia kwa wakati upi, nataka kukuhimiza jioni ya leo ya kwamba huyu Mungu tunapomlilia anasikia maombi yetu. Tumlilie kwa njia ya maombi, tumlilie kwa ajili ya kujipiana kwake, na anatuahidi ya kwamba atasikia, anasikia. Sio kana kwamba masikio yake yamezimbwa ya kwamba asipate kusikia. Anasikia maombi yetu tunapomuomba. Anasikia, akasikia maombi ya Hezekia. Biblia inasema ya kwamba akasikia kilio chake vile alivyoenda mbele zake na akamlilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo ambalo limemshinda huyu Mungu wetu. Anatenda, akishasema anasema na anatenda. Tunapoomba anasikia maombi zetu, anasikia dua zetu na atatenda, maana ni Mungu mwaminifu. Unaposoma tena, jambo la pili ni kwamba anasema ya kwamba nimeyaona machozi yako. Nimeyaona machozi yako. Tunapomlilia huyu Mungu akiwa juu mbinguni, anaona machozi yetu. Umemlilia kwa miaka ngapi ukiwa katika ile hali? Hezekia amepewa ripoti ya kwamba utakufa, na hakuna mtu angopi kifo. Kwa hivyo hata akiwa mfalme ilikuwa tisho kwake ya kwamba anakufa. Lakini Biblia inasema ya kwamba akaingiwa na uoga, na ule uoga ukamfanya aende mbele zake Mwenyezi Mungu, amulilie huyu Mungu ili kwamba asikie kilio chake, aombe huyu Mungu ndiposa akapate kungeuza ile jambo la kifo likuwe ni jambo la kuishi tena. Na Biblia inasema ya kwamba tunapomuita huyu Mungu, tunapomulilia huyu Mungu anasema ya kwamba anaona machozi yetu. Anaona, sio kana kwamba aoni, anaona. Ni watu wengi walimulilia katika Biblia na aliona machozi yao, na alipoona machozi yao Biblia inasema ya kwamba alipata kutimiza haja ya mioyo yao. Kwa hivyo Hezekia alipomlilia huyu Mungu, hiyo hitaji ya moyo wake Biblia inasema ya kwamba ilipata kutatuliwa, ilipata kutimiziwa. Ni jambo gani ambalo unaona haliwezekani? Linawezekana jioni ya leo. Amini huyu Mungu. Haijalishi umekaa muda gani ukimulilia huyu Mungu, mulilie, endelea kumulilia, usichoke. Tusichoke wapendwa, tuendelee na kumulilia huyu Mungu, maana akiwa mbinguni anaona machozi yetu, anaona machozi yetu. Tumuendelee na kumuita, tuendelee na kumulilia, maana haya machozi si bure wapendwa. Haya machozi tunayomlilia sio bure. Yabesi alipojua ya kwamba maisha yake yalikuwa hayastahili, aliitwa jina huzuni. Biblia inasema ya kwamba alimlilia huyu Mungu na akamwambia, Bwana ungeuze huu uteka wangu. Bwana ningeuze haya maisha ninayoishi. Bwana ningeuze niishi maisha ambayo kama watu wengine. Na Biblia inasema kwamba wakati Yabesi alipomwomba Mungu, Biblia inasema kwamba Mungu akasikia kilio chake na akangeuza, akamjibu kulingana na vile alivyokuwa anataka, ile jambo alikuwa anaomba Mwenyezi Mungu. Jioni ya leo hata sisi Mungu wetu anaendelea na kutuambia tumulilie. Anatukumbusha tukimulilia anasikia kilio chetu. Sio kana kwamba amesahau, hajasahau kilio chetu. Anasikiza, na wakati ndio tu ufike Mungu wetu atende makuu. Wakati ndio ufike Mungu wetu ajidhihirishe ya kwamba hakuwa ameziba masikio wakati tulikuwa tunamulilia. Mstari huo ukiisha, Biblia inasema ya kwamba nimeyaona machozi yako, tazama nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Hezekia alikuwa ameingia katika hiyo hali ya kwamba nimeambiwa kweli nitakufa. Lakini kwa wakati huu Biblia inasema ya kwamba Mungu amemtuma tena Isaia, mwende umwambie kwamba nimesikia maombi yake na nimesikia machozi, nimeona machozi yake, na nikiwa nimesikia na nimeona machozi yake, sasa nataka kubadilisha hali. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nataka kubadilisha hali. Sasa sio kifo tena, lakini ni uhai. Ni kuongezewa miaka 15. Nataka kuambia hata mahali hapo kifo kimenenwa, jioni ya leo Mungu ataenda kubadilisha kuwe uhai katika jina la Yesu. Imagine Hezekia, kifo kilikuwa kimenenwa kwake, lakini sasa wakati ameenda mbele zake Mwenyezi Mungu, akamulilia kwa njia ya maombi. Alipomlilia Mungu akasikia kilio chake. Alipoenda mbele zake Mwenyezi Mungu akamulilia kwa machozi, Biblia inasema ya kwamba Mungu alibadilisha hali yake. Ni kana kwamba hata sisi sio kana kwamba ile hali tuko ndani yake it is permanent. No, it is not permanent. Hiyo hali
Mungu ataenda kuiondoa na abadilishe hali iwe hali ingine katika jina la Yesu. Hali ilikuwa ya kifo, lakini saa hii imebadilishwa ikawa hali ya uhai. Hakuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu hawezi kulitenda. Na ndio maana hata ukiendelea kusoma hapo mstari wa 6 inasema ya kwamba nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Jambo ili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kuwa hata atalitimiza jambo hili alilolisema. Yaani alisema ya kwamba tumulilie, na tukipata kumulilia atabadilisha hali zetu. Kwa hivyo hapo anamwambia kwamba anataka hii iwe ishara ya kwamba akisema lazima atimize. Lazima atimize. Wapendwa kanisa la Bwana, jioni ya leo wacha tukamulilie huyu Mungu. Maana ametuahidi tunapomlilia ataenda kubadilisha hali zetu. Hali yako labda ilikuwa ya kilio, ataenda kuibadilisha katika jina la Yesu Kristo. Hali yako ilikuwa ya shida, Mungu wetu ataenda kuibadilisha katika jina la Yesu. Hali yako hata kama ilikuwa umefika mwisho, huyu Mungu wetu anabadilisha hali zetu. Na akibadilisha anatenda mambo makuu, na hata watu wanaona na they give testimony ya kwamba huyu fulani alitendewa jambo fulani na Mungu. Huyu fulani ile jambo haikuwa hivyo kwake, lakini wakati alimulilia Mungu alibadilisha hali. Hali yako ni gani jioni ya leo? Hiyo hali ndio Mungu anahitaji ukamulilie ndani yake ili akapate kuibadilisha. Hiyo hali yako unasikia ikiwa ngumu, Mungu ataenda kuibadilisha katika jina la Yesu Kristo. Jioni ya leo acha tumwamini huyu Mungu, tumulilie jinsi vile Ezekia alivyomlilia, na alipomlilia Mungu alitenda makuu katika maisha yake. Bwana atubariki, Bwana akatuinue na atupeleke kiwango kingine katika jina la Yesu Kristo. Hata maadui wanapotutazama waone ya kwamba huyu kweli anakaa ndani ya Mungu. Huyu kweli Mungu ako ndani yake na anatenda makuu katika maisha yake. Tubarikiwe sana na neno la Mungu. Acha Mungu alifuatilia katika maisha yetu. Labda uko katika hii hali ya Ezekia. Nataka kukumbusha kwamba Mungu anasikia maombi yetu. Mungu anasikia maombi yako. Mungu anasikia kilio chako na ako tayari kubadilisha hali yako. Tumulilie. Tumulilie kanisa la Bwana na Bwana atatubariki, na sisi tutakuwa na ushuhuda ya kwamba Bwana tulipomlilia alitenda mambo makuu katika maisha yetu. Wacha tubarikiwe na tuombeni. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neno lako jioni ya leo. Biblia imetukumbusha ya kwamba tunapaswa kukulilia. Ni wakati wote ambao tumeingia katika mambo ambayo hayastahili, tunahitaji kukulilia. Wakati Ezekia alipata ripoti ya kwamba atakufa, Biblia inasema ya kwamba aligeuka ukutani na akamlilia Mungu. Na Biblia imetukumbusha ya kwamba tunapokulilia Mwenyezi Mungu, unasikia maombi yetu, unaona kilio chetu Mwenyezi Mungu, na wewe unabadilisha hali. Wacha katika ile hali tumepitia ukatubadilishie katika jina la Yesu Kristo. Baba, wacha ukaonekane kwa kila jambo, maana wewe unastahili na hakuna aliye kama wewe. Pokea sifa zetu na utukufu weketie mahali pako pa kuinuliwa Mwenyezi Mungu. Badilisha hali zetu Mwenyezi Mungu. Hata kama zilikuwa zimeisha, hata kama zimekuwa zimetangaziwa kifo, Mwenyezi Mungu, badilisha zikuwe na uhai katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa Mtakatifu wa Israeli, na maana wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Tenda makuu katika maisha yetu. Masaa ya jioni yaliyo mbele yetu, neema yako ikatutoshe katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba pamoja na kuamini. Amen. Amen. God bless you. Have a good week. Amen.